muthenya umwe twikalite thome ni nanau kokie atumia elia kovyo manenie ndeto ya undethia imbunye thinani uyu wa dunia uyu wa maisha alamakwa usia wa ndei ndosa wa nziani wosa wa mutini ula muasavyo okwicha metho ngingo ikanoa vyo wi muthoche ingi musisia witu kilunguni kii chaku wipata nacho cha Kithio cha mukamba palangwiye tukakusomethia saa ingi kutanithia na kumamithia yulwa umo witu tambai ya mukamba nitwasiokethia indi twende na unenania twanenanisia ngewa ya Mbano na indi wethia ndwisa kunenanisia ngewa ya Mbano cia kamba utekueta Nthimo kana Ndai cia kamba kwou nicho kitumwe na weta usia wande ndo sawa nziani wosa wa mutini ula muasapyo nenda tusioke indi twende na unenania na mweni witu ula ni Paul Ndacho Paul Ndacho wa mulwa nikana indi twende na unenanisia yulwa Ndai Mbano na Nthimo cia kamba wi muthoche mweni witu Paul Mulwa ni Paul Mulwa na indi twasia akamba nimethia wana Nthimo nimethia wana Ndai nimethia wana Mbano na Nthimo ni ciethia wasina nzia ya kunenania na kuvitukithia message fulani ukethia ni watavia mundu lakini wamutavia kwisela Nthimo sio akamba Nthimo cia akamba cietha tio tutavia Nthimo ile itatu nikana tukaende Nthimo ya kikamba yaza cia ulonga wa wimwe na wa mandulu ndukonzeka wae maukonzwa wimwe wa mandu konzeka etu ni Nthimo Nthimo nitakwazia waleo utawa wimwe nini we anando taika ngi mundu mwima mutaneki ko munzi wae wa muti wae maukonzwa wimwe ndu wa mandu konzeka mane kutulika ya nzia ya uweta kana mwana akaima utawa munini amina utwika mundu muhimu yuzu peindi ya nzia ya umota yani ndakonzeka ju utwika kukonza itakutula kwake ni siatuikie komoni iwe mpaka oma atakonzwa munini yo wa maandiko mayazia wabata mwana monju wa mabatu azimu ona yo ingi kata ukachani ko Kenya na Mungu no wikulie kachakala Kenya na Mungu ikeba kwa mfano tawazi ula waina wazi osia wande ndo sawa chao nziani kana motini wosa wa motini ula mwatapyo kata ukachati takoka uju mundu ukomana na ilo manzo sia wande wethia umwaina kusia wa thinani kwiania thinani noka kuithina ni wendi waku ndu wasi no wene andanga ndo wale teki akibiti weje guoko kibia oye gite biti wo iko na uyamo mayokilie mbuloko ndo kilie namo na buke lingine ngaiya pazola wake ba obau wai mundu wa mogo akukilia mbuloko watu kampundi kindu wene diko moyo wai bundi ukaziye langi ukatuka injini ukatuka contractor ukaunga miami yako ko Nthimo cia kamba cietha iweta kindu isomethie mundu cia ukwikia mudi cia ukwi withithia wakwa twai mwakita umealange ukoka kwithia mundu na mbesa na wandu nesoma Nthimo tindie muti andu ndo neka muchi kwanza mbe ndona ngondani ona ndo na zigu mali ambu kipa wa kuno kwa wetele kwita ukoya ko wewe yani iwa kamba manazia kikalo cha nthiki una mundu mwe mundu na umala no ta kindu na kwa tande ti wo sendi no komana nondo we ugume kindu ne kindu chuni wo tabala wo tala nundu watinda musi weza ukomana nila tusieta kwa kisungu opportunity
yu ndembe tuwe tukomania tumba na kuwe bangite wezi unywe cheiba yayi oye karibu nduka tunywe cheiba ndiatembea lakini mundu mwendo mutwaya kwake mochi wesu chake ticho kimuna ngena nugo mutwaya kona kwita hey mganga mundu mwe uwa mundu mwe agwe ba kwa gube mutu ba utechu kwa winda byaga na waona mutu utechu kwa toka na mukaya windele ba wizi akiona chu oyo ndodia windele ba wizi abechu mutu utechu one kaba kiundu mwana ikwetu ametho imake ngangi na kuwe jike kalao chini na kum kana metho imako yo ko wisio twasia Nthimo cia tethea cia kubitukithia yani kutavya mundu na kulunga itajukwa mfano Nthimo ya mwilungi ndeilu ata eju ya limana eju ya yo Nthimo ya muthemba nundu oe mugamba wa Gitui ai matenge na maandikitwe muzika asikali na akawa Gitui ya nguu yani wamini wa mazako ai nguu wa mongo ai mwata ikwatwika mwilungi ndeilu nundu ile ni wili ndetonya kwilunga mundu tiwe wilunga kana mundu ndalunga wa anyway mundu ndalunga wa niwe wilunga na kwilunga tipa tiwa taka na matenge kana chao ni kiongo ko yo Nthimo ya muthemba ucu lakini yu kwana na kabuku na thomie naku basoletwa asikali eli mone momane na ni acha kiu Nthimo yetu mwilungi ndeilu Ondo itajuka yuko maba wethia mukamba Gitui eta mukamba matakwilela mwetia ilela nike mundu astare kwa masako astare aya na meta wajau na kamba athaisu alangitia kilungu mwagitu akamba magitui mayeta wa thaisu o muthaisu ete wa muthaisu mukitui ete wa muthaisu niki ndima na undu mbaisia neiki yani nandu men dakwikala kuyimane na kukundu kula kuyima yewa gikamba chambele gikamba chaumileile pa makuweni chumete uno masaini chabi kama kilungu matata ulunga ikigamba ala malungile cha moka chama eme that inye ngulwa nye mukamba ni se umete ngale kwa Tanzania mukamba ama vikaba pa mubagani bandu beki makita wake Kambala mukamba tani tena munyo mwezi pa una ene alama meta atani madhamba na muko mukamba kilo kitengale na gitia mananini oe mukamba proceed alikite tu England kuongaleni abika salama lima mogie gelungu kumuke ngawa na muya wa mogie malunga kikamba malunga kwa waimu matata ulunga kikamba chaema makela ndia mabika masako chabika masako ama masako makisaka makiaki mkiwezi yani joka kikamba itachoka kikamba chatwa wakangundo chathi chakunde kwa chatwika kikamba ndio la matani ise malika Gitui mathi maketombothi matombotha nyengi mayuko mana kabile azalaka ani ando mamungale kwetu mwe kuzo mathi wano akamba magetie kwambata mabika mauti Kenya nondo kwa imbepo mbinge wethia makwatwa imbepo kwa chama muka bandu bakwasi ate mambe asia haterere nondo wa mundu kuthia twende na unena ni cia yulu Nthimo na ndai cia akamba na indi nacio ndai cia akamba nacio cia kunawe mo yu ndai cia yo chono ana akili nondo yu sonaso wakulia yiwe muguba watonya kithangati nona totage okakulwa iya lulisa mutendeu kwata ndai na kwata lulisa mutendeu owezoju muziesi asungie ndai isu anyway isu twemetia yangiete
nikana utumani munini ututavie kwa weta nda yesu ingi ndulisa mutendeu. Namba yitu ya SMS ni ile 39515 ile 39515 na alama Facebook utwithieta Mutongoi TV na alama yetawata Twitter Mutongoi TV KE nikana twende na ukulania ndulisa mutendeu yo Nthimo esu Ndai esu imanisha hata rai twende na ende ni tukwitha kilunguni kila tukite tuisoma na tuikwata mausungio menu nikana twende na kunwa na akili na kubundeania ndulisa mutendeu kwata Ndai wasie kwata Ndai nini se wasungia ndulisa mutendeu tutumio tumani munini tumanekana nukesi eka twende na mweni wito munde tuoba kwa Ndai gwandi wakaya ikau kwata Ndai iya kaya ikau kadiloke wiye moteli okay una sio Ndai sia kunwa na akili wete no pengi ta Ndai ni Ndai wai utono kwatwa Ndai lakini sisi mtoto ngani ukakwatwa Ndai ukakwata Ndai akwata wethiki tu nzonge yu ejine wa maisongia wakulwa wethiki okaja matia matia ki yuende ya nkulwa makulyo okaja nenze ki lolo ki wakanga kanga ki wandete ndete ki ndete olotete anzi amwewie kilituko jambo inosao kwitu kwenye kwende benana yamina huyu amewie kilituko jambo inosao kwenye kwende benana akulwe yu we esu niyo esu yambendesia na nini sio nake musiese witu ni yamwendesia nienda timitungi nyanga kitao songe ambia ngazonge ara kile mwezi zitwa ayo kile kulyo zitwa ayo wetiki wakulwa wetiki aya yune ndatu ambelelia ongolia twesiki nesiki kana ngusongie okay wetiki mutia ambia jao wesiki wakazongia jao ndoaja kwata Ndai na kwata wetiki oviki ndo nzongia oviki matia ove matia ove matia matia ki lolo matia lolo wage wa Kongo wa katwa vetia wethiki oviki matia ki nenze ki lolo ki kanga ki ndete ki olotete andi emwe uge yoko zela ni kwatia musisi witu ni wakwatia kibathukane cha Mbano Ndai na Nthimo na nitwa usomethanja njambe angange nini si ona kuwe mwene ni wisi sindo imwe ni wisi Mbano imwe ni wisi Ndai imwe ni wisi Ndai imwe ni wisi ona Nthimo imwe kwou nienda unenanie na itu kwisila SMS ne yitu ila ni ile 395 ile 395 na baya Facebook ni Mutongoi TV nikana uende na unenanie na itu Instagram Mutongoi_TV ende na unenanie na itu tutabia Nthimo ila wese ni tutabia Ndai ila wese nikana tuende na kunwana na kusomethania na kubundiania Kithio kitu cha mukamba lilikana kilunguni Kithio cha mukamba wina kwenda kitali munyao va Mutongoi TV.